Sangrongshalo East Tripura Lok Sabha Achuk Thaini candidate Kriti devi ni Pirmungo Pagal Bazar ni Twihasing Panchayet Amchai Khalijakha Hati Kuthum Panda Manjakha Suhel Debroma MLA Ronjit Debroma te Kubun Ozamarok Ashalne Hati Kuthum Panda Suhel Debroma no Karibo Manjakha MLA Ronjit Debroma Ramchandragat constituency ni Observer Sunil Debroma no Khoboi Kubun Ozamarok Ashalne Kuthum Panda kok sanan thangi Suhel Debroma Shaka East Tripura Achuk Thaini batainai Kriti devi no gobang bot maribai goplai khlainani nangnai hinei land rights itu, political rights itu, cultural rights itu, jadi mana itu dia ekor orang, awak bawa mana? Awak ini orang kita kita mulai kita ekor kita ni awak, sini sini macam mana? Seni bahasa, orang bahasa, semua orang bahasa, ekspresi orang apa tu project, si orang bahasa awak sini mana? Bani mana mana? Niat mana mana? Mau mana mana? Dia ini orang Ashalne Hati Kuthum Panda BJP IPF titik Tripura mothani Ozamarok no karibo tongkosong lukurong ni bangmari mokolok kelai thotok Khwaini simi biplop ni Kuthum Chini Khorang